sauter. Ouais. Mais t'as mon high five pour prendre là. Pour prendre le high five. Non, merci. Ok, d'accord, tu es 3 kills, là. Bon. Happy to help, friend. Sentinel here. Go senti. Go senti. Pas sentinelle, ça. Go senti. Syrian here. Go senti. Eh, moi, j'ai pas un peu one now. Patching myself up. Never mind. Charging shields. Come on. Recharging shields. Raptor! Jump pad out. Amiate così a tua. No time, je dois regarder le TikTok, tac, tu comprends? Ring's not far. Hey, il a encore demandé. Ton micro pas bon, ton micro pas bon. Ring close, amigos. Don't let me carry you. Tu sais, moi deuxième vidéo, il n'y a plus beaucoup de viewers qui promet là. Plus vite. Ça me connaît, attends, bravo. 30 seconds remain. The ring is nearby. 8 heures, me mettre gaming, Apex for you page. We zijn er air voor zijn, we zijn er niks. 10 till ring closes. We zijn naar mijn points gegaan, Evo. I've got an Evo Gotta hop level up here. 1. Choke. Oeh, choke. Save that for me. En doe je mooi, laat zeggen. Gracias. You're welcome. I love you too. I need a hop up. Hammer point. What do you think is over here? Heard that. Ja, doe nou wel hem, moet ik want. Wacht ik zo peacekeeper. Hitting the eject button. Wacht ik me voor peacekeeper. Mais là fait 16 mon gars. Là mon résiste 13 nucléaire. Hostile close. Oh, il y a un effet, et on va Using grapple. Bon pareil, on est de là-haut. Ouais, on est de là-haut. Hostile spotted. Hostile spotted. Après tu jump pas nous push là, après tu jump pas nous push ça. Nous push toute l'équipe qui existait là. Frag out. C'est barré. Must go faster. Ouais. Not sure. Hostile spotted. Using grapple. On a peut-être une push moi.
Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Show off. Contact. Shield bleu. Apa kah? Arc Star. Throwing jump pad. They spotted me. I'm taking shots. I've been down. Nope. Enemy taken down. Pretty sure. Reload. Reload. Taking fire. Downed one.